Ngondang nang berduka iku. Berduka apa munjek kepurun aja dia. Mon. Berde si tak pelak, sapa orang tak kok berde mangken, sapa orang nah. Media sosial ngaku tandi lake. Padahal andi lake. Dibudin bah terjadi pacaran benereng laki lain. Dikeremin bese menolong. Dibudin pas ingin bermaksud baik pahe kabin aja ngebeda tandi laki. Dibudin pas temeretong nyala salah ke laki dengan salah melepe saben laki. Dibudin pas besa ungku kita masaid dalam temu laki boleh menjadi. Amarhaban. Amarhaban noro ele amarhaban masih pak itu dah senga mon kita marit dan ditunu dipupu karena mbian gini kamu kita marit dan nah pas saya kebolong kan pernikahannya masih belum sah. Kalau belum sah kan berarti zina. Nah Cina bah beramaria mama ayo tokui jadi ya wah abur leburan benereng lake selake nih kak sok-sok abang-abang lambe berak gunra memirah bibir petoles ketik lemah bangun yang sudah tahajud belum ya Allah pret tahajud belum padahal si ngojak tahajud belum gimana kita jadi ya ngeda tahajud belum sudah sarapan belum dua apa mak kita nyoreng lekan ngakan TV arwah bini noreng aduh silent ning paku ni vibra lagi nangang ngeda bentar lalu temu aku li vibra Padi budin apesa gara-gara Padi budin bahagabin olena ternyata tak sesuai dengan harapan lagi nah. Tak tu mana bojong tahajud, tak tu man open tanya-tanyaan salah kabin lagi si anyar. Ternyata bah kastah capo Ada mana ada doa ke bikap mulai. Dari macam kiai. Tanya akiman lagi narabu ke muslim. Iya, iya. Apa isen pengajian? Ya Allah, mapah buru ke kan. Tolong jangan sampai jadi korban hati-hati kepada awas hati-hati kepada mon bagian sepo-sepo bah ngocak masa iya dia tak tahu main HP sedang ngodar aja po lobar kan jadi saya sehari jedret tak sabar pada keburu gara-gara tahu laku bayi setrum dan malaikat apa kuna mulia tak nongko na lalas sola coba
Terima kasih kami sampaikan. Manakala ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambuyo. Cik melakaya. Ambu lah ambu. Lah kena bendret-dret segala menurut. Ambu. Ya kau tanah soko apalah dret kepi yang boleh kena. Nyok lah. Panser lah telah kami berbalancar. Potong boleh kan? Ulala tak ada fitnah. Aduh, lain lah. Abu yang ku main dret kok dekir. Saya reduan. Berkemang. MC. Hai doa. Doa doa. Baban dan memadam dah katondu. Kon. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yartaji minallahi rahmatahu wa ra'fata. Allahumma bihurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa ashabis salikin linahjihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bidhaili hurmati wasyurna gadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi matihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi ta'ati wa mahabbati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiki fatarhamuha. Allahumma astur uyubana wa amin rawatina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal. Ultuf bina wal muslimin. Allahumma kama latafta bi khalqis samawati wal ardi wa latafta bil ajinnati fi butuni ummahatiha. Ultuf bina wa ahlina wal muslimin fi qada'ika wa qadarika lutfan yaliqu bi karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.